сангу сангпораҳо аз баландии 250 метр ба хонаи истиқоматии яке аз сокинони ноҳияи айнӣ сарозир шуд. дар натиҷа таҷҳизоти техникии хонаи истиқоматӣ вайрон гардида ба сокинон хисороти молӣ расонд. хушбахтона талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. ин ҳодиса санаи 25 ноябр соати 12:45 дар деҳаи шӯрмашки ҷамоати деҳоти Фондариё ба қайд гирифта шудааст. با گرفتن خبر گروه کاری کمیسیون ولایت فوق‌العاده نوحی عینی تشکیل کرده شده از جای حادثه، یعنی که از جای واقعه دیدن نمودند. بنابر سبب خانه استقامتی شهروند در 7 جایگیر بوده است، عائله ضرر دیده را موقتا به بینای مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 18 دیه کوچانیدند. اما جایی که میشینن گفته میشه وقتی یک تلویزیون رو کمتر همون تجهیزات های خانه و شدگی ضرر دیدگی خوشبختانه تلفاتی جانی نیست، همه آن کمبودی که شد وقت گرفته شد همه برطرف کرده شده و احتمال میشه چخیلی که من گفتم کمیته فعالیت برده ایستاده و کمکی مادی رسانده میشود به عائله مذکور. дар натиҷаи фаромадани санг оилаи Самараддин Бердиевҳо дар деҳаи Шурмашк зарар диданд. хисороти расидаи ин офати табиӣ ҳанӯз маълум нест. комиссияи махсуси ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи айнӣ барои муайян кардани хисорот чораҷӯӣ доранд. ҳоло барои бехатарӣ истиқоматкунандагони ин ҳавлӣ дар яке аз мактабҳои деҳа кӯчонида шуданд ва онҳо дар мактаб зиндагӣ мекунанд. امروز یعنی که سنه 1 دکبر از جانب گروه کاری یعنی کمیته حالتهای فوق‌العاده ناحیه با رهبری رئیس ناحیه عینی مرادزاده مقیم قیوم به جای حادثه سفربر گردیده با عائله ضرر دیده با کاری گذرانده شد. خیلی که در بالا قید کردن از حساب آنه که استقامتی در منطقه خطرناک جاگیر می باشد، چوره‌ها جهتی به منطقه بی‌خطر کوچاندنی مذکور اندیشیده شده ایستاده‌اند. баъди сар задани ҳодисаи мазкур масъулин дар ҳамҷоягӣ бо кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Суғд тасмим гирифтанд ки бештари манзилҳои истиқоматии сокинон ки дар мавзеъҳои хавфнок бунёд карда шудаасту зиндагӣ мекунанд ба ҷои бехавф кӯчонида хоҳад шуд. сангфароӣ ба хонаи истиқоматии сокинон дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳамасола ба мушоҳида мерасад. дар вилояти Суғд ин гуна офати табиӣ дар мавсими сармо бори аввал ба қайд гирифта шуд. раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода огоҳ месозад ки бидуни иҷозатномаи ин ниҳод манзили истиқоматӣ дар мавзеъҳои хавфнок ва селроҳа бунёд накунанд, то сокинон худу фарзандонашонро қурбони офати табиӣ насозанд. гузурши Мафнушкурова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти Хабар.